Onun жаңылык. Салам достор. Бүгүнкү күндө ар бирге керек болчу жана жайлоо керек болчу солнечный панельдер силерге кыскача көрсөтүп берип кетели. Бул сразу аккумулятордон чыгарабыз. Бул жерде радиосу бар өзүнүн, мындай антенна. Так. Плюста подключение алсаңыз болот. USB флеш карта бардыгы түшөт. Өзүнүн фонариктери бар эки жагында. Андан кийин бул жерде комплектинде мындай бар. Телефонда зарядтасаңыз болот. Аккумулятор менен. Аккумуляторду токтомдо зарядтасаңыз болот. Аккумуляторга бул радиону иштете турган пульты. Андан кийин мондай болгондо 3 лампочка кетет. Так, ушундан 3. Бул бир лампочканы 30 саат жандырат, 2 лампочканы 15 саат, 3 лампочканы 12 саат жандырып берет бул аккумулятор. Андан кийин негизгиси бул күндөн заряд алуучу ушундай өзүнүн панели бар. Артына кабелинде 3,5 метрлик кабель күндөн заряд алат. И буну крышага коюп, буну аккумуляторга чейин тартып алып келип, ол жерге сайып койсоңуз болот. Андан кийин иштей берет. Бул жайлоого ылайыкташтырылганы, и бунун кичинекейи бар, үйгө ылайыкташтырылганы жерде дейт деген. Бул болсо баасы 3,5 миң, бул болсо 2800. Бул 2800, бул 3500 сом экен. И доставка бесплатно. Доставкасы ичинде экен. Assalamu alaykum туугандар. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, туугандар, кой базардабыз. Койлор канчадан болду? Бүгүн 26 март болуп калды. 2023 жыл. Ноокаттагы кой базар туугандар. 20.500 сом берет туугандар ушул Кочкорго. Бул 17 миң экен баасы. Биздин каналга катталбагандар сөзсүз дагы кайталып кое бериңиз, туугандар, катталбагандар. Канча бердиңиз ака шуга? Канча экен баасы? 14 кем бар. 14 кеми бар. Солук бул? Токту, солук. Мына туугандар. Ургачы. Сиздики канчадан? 15 сурады. 15,5 сурады. 15,5. Мына 15 миң сураптыр, 15 миң. 14,800 сурады. Ургача булар, Ургач. Содаңыз берсин ака. Да канчадан койлор? Мынасы канча мына? 25. Козу эркек экен туугандар. 25 миң. Кочкор, мынасы 16 экен. Кысыр канча экен? 15 миң. Siz kançada odası ki? Toktu? Toktu 14 ming so'm. Soyishqa ekanda bu rasa. Soyishqa. Balık bo'lib qolibdir. Qanchadan toktular aka? Bu 16dan. 16 ming 14 ming so'm ekan to'g'ri. Yaxshi. Va. Tortib ketaveraylik to'g'rilar, bir chekadan. 15'te tam var. Mana şu kişini gegen şuraya. Bu dişleri qanday dişleri? Qo'ysa bular. Kılıç boyda. Kız boyda. Kılıç de. Oqsoqolning qorasiga. 15 kemi var deydi ondan. Qorasına. Ketaveraylik. Так, ko'rdi. Qo'ylar qanchadan ekan? Qo'ylar semizlari 15dan. 15dan. Narxlari 13dan. Qisira bular? Qisirmi? Qo'zlari bo'lgan bundan, qo'y tashagan. Bo'lingan qo'ylar ekan to'g'onlar. 15 mingdan aytilish bahsi. Qo'ylar qanchadan qo'ylar aka? 18 dan kam var, 12 dan kam var, 16 dan kam var. Qisira bular soluq. Soluq to'g'onlar. Bitta baqachidan Bo'ldi, bo'ldi. Malçarım oldu. Cin oldu sana ne? Qancha verdingiz aka shunga? Qaysiga? Mana qo'ylar. Kim berdi? Buna berib tat, ana qayt. Qancha verdingiz? Tug'anlar 16.500 so'mga so'rayaptir shuncha. Ikkinchi qo'z ekan. Sizniki qancha ekan? Qo'y sen o'qqa bitmayli qo'y.
12 bin yine ona. 12 ming. 11 bo'lsa berasiz. 11'e satasızlar mı? Ha, çok güzel. Kaçadan oldu sıra? 99 bin var. 399 bin. Urgaçı. Urgaçılar. Yok kaçadan mı var? Kaçadan? Çıraylı satmış ne kanday? Kaç karı? Ha, kısır soluk. Toklulara geldi bana, toklular. 15 bin sondan değil. Peygamber Aleyhisselam'dan bunday dedi. Ana kuntu ya Resulallah. Araka tasumu şahra mine şuhur. Ma tasumu mine şahra. Nasıl muhabbete kaldı o? Ya boğaz koy kaç eken boğaz koy? 15 kami var. 15 kemi var. Ha? Yaşı bir kaç yaş? 2 diş. Kaysı? Kaysı? Kaysansı? Ben de otam o bilmem. Kaç kan aldı? Dostu, dostu. Dostu bu. Bu kança var da sekiz mi? O sırada ama boşa oyatadı. Aa, bir yakın Ana geldi. eko 23'e bakıldı tane eko. Buna böyle mi? Bir yerin o sonra ama ambalana bir 24 bin 200 bu. Gel, tamam. Eko. Eko get tane. 24.200 be. Ha. Evet. Kaça verdiniz o kanka? 16. 16 mı? Erkek urgaçılar? Erkek, koçkor. Toktu kaç eken toktu? Kaça oldu? 8500 so'm oldu doğru. 8500 so'm var. Kaçadan bunlar koylar? Koylar bu 17 kami var, bu 18 kami var. Bozulu. Bozulu koylar. Boz biri. Kaysı bunlar boz eken ha? Bu boz bir mana bozulu. Ha bunlar kozulu geldi onlar. Çordan oldum diyor. 3'ten oldum diyordu. Sen oldu. Ya koçkor kaç eken şu koçkor? Orada 11. Kaça oldu? 11 bin. Ha, mazerde. Kaça oldu gel şu? Kaça oldu? 11 bin. Bunlar balası doğanlar. İşi var, işi var. Oo koylar. Ya koylar kançadan koylar? Farklı. Şu balalı koylar kançadan balalı koylar? 20'dan da orada. 20 bin sonunda. Bak onlar. Ne de kendimiz? Dostu bu. Yok, satam, özüm yapıyorum. Yıkancılık mı? Yıkancılık. Kopanski. Kapanski. Kopanski'yi kaça da orası eken? Kapanski 20'de otam kam var. Telefon. Mime taptasın. Nime? Boz. Caş eken ha bu? Yaş koy. Caş koy. Eçki suyuşular doğanlar ona. Eçkiler kançadan taksır? Bunlar 8 yarım, 7 yarım, 8 yarım, 7 yarımdan eken. serke. Serke. Cidden baydı eken bu. Cidden baydı onlar. Tak, mazerde eçkiler kançadan eçkiler, çoğu eçkiler. Sizden mi? Ulan çoğu eçkiler. 10 bin so'mdan. Jashiraqlarichi? Şaşıraklar ayam hoş oldu. O'shalar. Uloqlar qanchadan? Uloqlar 40 bin so'm. 4 ming so'mdan. Yaxshi savdo qilib bersin ha. O'zi eskini qo'shib.
Üçten yüzünü ver. Haysı? Eşinme sen ona versene. Versen buna 3 tane. Ya sen buna 10 bin sonra mesela tak al. Ben bir son pul gerek yok. Üçöğünü mü? Ha, toktop dur. Alayım mı? Aldı vallahi aldı gene. Vardın. Var barak ya. Süt eçkiler mi gene ama? Süt eskin ballar. Süt eçkin malları. Kaldı. 100 2 3 3300 sondan da onlar. Satılır. 330 Kaça oldu? Bana surat ver. 57 oldu. O ara 57 burada 4 bırak oldu bana tek bırak oldu. 5700 so'm surat. Sizga aytdim 6 5700 go. menikini olmay siznikini. Qanchaga bo'lsa ol dedingiz? 6000 ga. O bu kiyik qo'y kiyik. Kiyik to'g'onlar. Echki qancha ekan echki? 9000. Bu erkak mi bolasi? Erkak bolasi.